Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wirikada sitinaja nanni sifato ipangolo resesi arjanna pung Allah Ta'ala wirikada alhamdulillah nasaba angkani pung Allah Ta'ala napatukkong poleri onrong aliwrata pasaddingi poleri tinrota nawiringi pung Allah Ta'ala kekuatan nawiringi pung Allah Ta'ala panginringeng gangkana maringang aji tak yakka poleri bola tu dangat tak natolop pego ipasuran na pung Allah Ta'ala gangkana ipego ipasuran na pung Allah Ta'ala yang kita lakukan sekarang ini dengan sempurna agama ni lori pung Allah Ta'ala yellow maniri pung Allah Ta'ala tanna podo sinin na pakasuyata sinin na amala madecita na tarima lempu pung Allah Ta'ala gangkana yellow ri pung Allah Ta'ala tanna podo na tarimai saba na sabari na weringi pung Allah Ta'ala asalamakan bukan hanya di dunia tapi selamat tungat-tungang materi akhirat. Bahagia di dunia bukan hanya bahagia di dunia tapi nawaringi pung Allah Ta'ala kebahagiaan yang hakiki di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yerna aku rangi angka narampi pung Allah Ta'ala angka yasang ulul albab
Ia narito to kayakalang. Najelaskan ipung Allah Ta'ala tiga ya seto kayakalang. Nasabay di mana rupa tawi ang kapakakasa nawaringi pung Allah Ta'ala maka adalada. Aga yero yena kalangaye. Yero akalange nawaringi pung Allah Ta'ala ko malikae. Ternyata juga nawaringi pung Allah Ta'ala ko rupa tawi. Yena rotok akalange rona sa pung Allah Ta'ala. Najelaskannya. Yesangnya to keakalan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. To angke makanja paringerana. Qiyaman riwatuna tatto. Wa qu'udan riwatuna tudang. Wa ala junubihim riwattunna liu-liu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Naniasi mata tafakkur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yero paringerangi yunangi. Yenaro ipake nariko to masempajang. Riwatuta masempajang angkat tetong. Angkat rokok, angkat tudang, angkat sujud. Sinin nagarakan na sampajangi, yenaro na pukangka alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh angka mana sikirina. Narik kotor rokok, angka sikirina. Nariko to itidalang ang kasikirina. Nariko to suju ang kasikirina. Tudangi ang kasikirina. Jamaah yang dimuliakan Allah, magi na kamana sikirina ye. Nasaba sipukan kay riwatu takedo. Setiap pergantian gerakan na sampajang itu ang kamanang baca-bacana. Jamaah yang dimuliakan Allah, yemi rubawa perlu paringarangi ki, maka da itu nariko to mak baca-baca, musti tapukan kayero kedo nalilata, nanil lebu na sadata. Karena sebahagian orang nariko masampajangi, biasa de na kedo lilana. Nariko masampajangi riwatun na tatong dena kedo lilana magiri sangi nasabay tangay iti nariko ko to masampaja baso tanga-tanga oh dena kedo lilana ye magi nasaba dena kedo timuna na itu nabita nariko masampajangi manasah maka de mak baca agane tanrangi riwat tunna angka sahabat tanga-tangai timuna bita kedo timuna kedo janggona kedo timuna si pongkai benenge dena baca nabi tariwatuna tatong dena baca riwatuna suju dena baca riwatuna tudang dena kedo ye dena kedo makanya tabe idi manang kihadir nariko to mak baca tapukan kayero kedo nalilata angka sadata. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata di dalam Al-Quran, yero sikiri angke onang ibaca-baca ro. Ya pala mana nih? Ya pala mana nih sikiri na rokoe, sikiri ni tidak lenge. Melo mani ilagi-lagian. Aga betul nih. Angka mo pa sa bagian idi tawe, idi mana ng masalenge, idi mana pak berjamaah. Nareko normal mopi, yesenge normal makuramu palasa. Ye. Nareko normal mopi, musti tapakan jaki wiro, kedo na watakaleta. Nareko purki roko, naluru itidalang, sami Allahu liman hamidah. Yero itidala suku
Musti malampu lekata. Malampu lekai. Nareko normal. Makuramu palasa. Kemudian angka suku bacana. Tiga suku bacana. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati. Wa mil'ul ardi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacanya lain. Dia nasi dimi baca-baca. Mega baca-baca koro. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wadite baca roh. Jamaah ini muliakan Allah. Magi nak baca-baca. Nariko angka pas sempajang. Nama kanjamu batina baca ye. Melo ipakang kaya seng itu maknina. Yenaro tama iroko ya seng itu maknina. Jadi nareko to iti dalang na lempu na leketa na ibaca nih nama kanjamu bateta baca insyaallah tu maknina isan itu. Ya seng itu makna tenangi cinampa ma pesa-pesau. Jamaah ini dimuliakan Allah. Begitu juga ketika sujud. Magi nangka nareko toroko, nareko itidalangi. Sami Allahu liman hamidah. Magi nangka alhamidah di situ. Ternyata salah satu papenyaman na werengi pung Allah Ta'ala. Takok tolemur rokoe. Itu nareko toroko si tonga-tonga na. Papenya batu na werengi pung Allah Ta'ala itu. Takok malam puna mola ketanole rokoe. Jadi nareko to tidak si tonga-tonga itu. Asukuru karipung Allah Ta'ala takok talemotor rokoe. Gangkan ero tu tidak langi ipalam pun lekata matu nareko to suju yena tu papenya batu na pung Allah Ta'ala itu. Jadi ini kita nolemo suju yena tu papenya batu na pung Allah Ta'ala. Takok taules suju magi nato suju. Jamaah ini muliakan Allah. Dijelaskan ini. Begitu banyak di narampengnya. Itu paling narikoto suju. Iena tu mancaji patimpana suruga itu. Siaga je watakale tersuju narikoto suju. Dua jeta. Dua ututa. 25 tak siaga nih. Angkalin rota siaga nih. Pitu. Nayir baban suruga arwah. Aga pisidi. Ini sidi. Jadi 2 jeta. 2 ututa. 25 tak. Ulut tayadin rota ya. Angkamu pasidi. Yeneritu atita. Jadi nareko to suju ipa suju tu atita. Pagana rua. Magi nang katita ipa suju. Yena tu nareko to suju pakanjaki lalu paringarat aku tu. Ipa kanjaki baca-baca ta. Magi ne pakanjaki lalu baca-baca ta nareko to suju. Okon itu suju itu. Teriwi. Nareko angke balisi setangi. Teri setangi kutu. Mita ki idi mana nge suju Nasaba yena ro kedo na sampajange. Kedo na tolino. Denul lepegoi balisi. Denul lepegoi. Makanya tabi di mana pas sampajange. Idi mana pak berjamaye. Idi mana ngumasalenge. Nareko runtuk kita suju. Yena tu tahu tu. Malap bila dari sisi na pungal ta'ala. Gangkana angkasit di sahabat tolima dapi aku nabi tak itu nabi tan dari kau tolima dapi nisang kadeo itu yang kata nih demi napawi madu pelu dia napawi tapi nisang nabi tak makanya tahu yang kata na
Gangka na perengi ro sahabat ya Rasulullah, angka melo pudangi na ke masiri ka. Maka Nabi ta pudanga aga iro melo, tapi ni sar Nabi ta. Aga melo tu pudanga. Mau masiri. Maka dia Rasulullah melo ka pudangi maka da iria eloku melo ka matu si bawa ki matu ke surga. Melo ka si bawa ki matu ke surga. Maka day Nabi tanari ko melo ko si bawa ka o ko suruga pamigawi sujudmu. Pamigawi sujudmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Biasa ki mitap tomas sempaja dina sujud. Biasa ki di betona sujud mo nekadena rapo ko tanai. Biasa kita pas sempajang sujud tapi dia narapa ko taneh. Tomaga ya ro. Nariko to malasa. Nariko to malasa. Sebenarnya gambar lada itu. Ini contoh ini nariko normal mobi. Tapa megaiwi sujud tak. Mage. Angka to matu nang kawatu. Mas sempajang moko. Tapi dia namulir rapa-rapa ulumu. De namulle para po ulumo ko tanay. De namulle. Mage. Malasaki. Malasaki. Jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah. Ini ada na pungalatale. Narekomeno kimita to kya kalangi. Nareko ang kata mulle rampe-rampe pungalatala. Risinin nagerakan na sampajangi. Yena riyasang to kya kalang nasa pungalatala. Jamaah yang dimuliakan Allah, angka hadis oleh Abi Umamah, salah seorang sahabat Nabi. Kila ya Rasulullah, ayud dua asma. Makutane sahabat Nabi teh. Tegero perlu doang asma neng kalingala de pungala tala. Tiga rampe-rampe ini dia rampe-rampe tanya perlu dong tak permohonan kita neng keling ada pun Allah Ta'ala. Maka dia Nabi tak qala jawfal lailil akhir wa dubur salawatil maktubati. Naya perlu doang kaminan neng keling ada pun Allah Ta'ala. Tiga mun royero. Maka Nabi tak jawab lail akhir. Capa na wani we. Tiga jasa capa na wani. Nariko macawe ni capu wani lembau ko oko subuh. Waktu sahur asana. Waktu sahur. Oko ni romonro neng kalingala da illo dong tak permohonan kita rampe-rampe tak oko pungala ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapakan kelada waktu taya. Cek demi waktu nero, tapi sangat berharga. Jadi angkat tu waktu cinampa mi, neke sangat berharga. Yenero capak na wanero. Aja gaga matindro kor watero. Aja gaga matindro. Upano matindro kor rugi lada ki. Makanya di pabirnya mah, idi kuma Indonesia pada umumnya, idi kuma sidana rapa pada umumnya. Syukuru ladaki. Mari kita syukuru. Nasabah angka 4 duta. Angka 4 duta. Rata-rata masjid mengaji yolo sebelum subuh. Yeku mengaji ni okun itu waktu itu. Okun itu waktu tapakan jikilada rampe-rampe tak peringarata kupungan. Neng kaling ada pungal ta'ala kutu waktu itu. Neng kadang ada di negara-negara yang leka di gaga. Degaga lo negara Mekah. Tanah langsung bata we. Langsung bang. Degaga mengaji, degaga masalawat, degaga. Ini ku mayangka angka mengaji. Bahkan waktu saya masih kuliah di Makassar, okro maling kiri lo. Nampi tete telu we. Angka apa tedu? Angka apa tedu? Angka bang,
Bani tahu koro. Jam 3 itu sudah azan. Azan lagi ro. Azan untuk bangun salat malam. Ye. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya waktu ya aja lalu tempat indro. Ye. Pakai jaki sikir koro. Selanjutnya wadubura shalawatil maktubati. Ini yang dubur ini ternyata ada dua versi ini. Yero esenge dubur pada nariko dubur esenge dubur capana sempajangi. Angka makada capa, angka makada pura. Angka makada pura. Makanya nariko makada ki capane ro nariko selesai mataya. Itu pun nariko letu tahiyata okun itu megalado pelodo makan jalak dibaca. Nariko retu ni tahiyata fil alamina innaka hamidum majid aja yolo tak beresalang aja magi melo ipakanjaki pelodo ngata nariko malampi watuna nariko masagena watuna tapakanjaki lalo do ngata nariko dega ga pelodo tisang dega ga tapala ati tatona magi itarima dong ikoro asma nasa nabita yang kalingalada oko tu pelodo ngata neng kalingalada pungala tala yena tu nang katau mabiasa kima berjama angka imam biasa kami memimpin salat mitala de rumah jalloki letu ni tahiyata de pena bersalang tuma makko biasa tuma baca letu ni baca tak de pena bersalang mitalada magina kakoro yero po imaro nabace sukko koro nabace sukkui ayna ripa berjama idi narekolatu ni tahiyata nade pena bersala po imang ayna to mamanya tabe idi manange narekolatu ni po imang ay latu ni bacata idi latu ni bacata fil alamin kami do majid nade pena bersala po imang agi baca idi agi basa ta baca bangka jamaah purba agi di tamanya samamanya bawa mak. Ya, dia naga anak sebab letu ni. Ni, letu ni. Mau besalah rasanya ro, nariko letu ni ro, baca-baca anu pai mana dia pernah letu, dia pernah bersalang ya, dia masalah baca. Ya ro agar ro, pengumuman masih jalo baca. Angka kurat tarokio lo laporan keuangan na baca tu. Angka silakan atau angka tu baca-bacaan ro baca tu. Nih, magi nasabak letu ni baca-baca na. Dia pernah bersalah po imang. Makanya idi mana kan narikulat tu ni baca-baca ta. Nah dia pernah bersalah po imang. Ina ro. Elodon ni ripungal tala ati tanah marelo. Ati tanah. Ya nasabak dia baca-baca deseng. Ya ro na perlu angka baca-baca makanya ibaca koro. Narikomelo ki pasukui. Angka noki guru taye. Di dalam beberapa literatur itu paling nariko letu ni ero mega ikuita ero nauki guru taro ai mitalada ibaca mitalada nekena mau ponco pudangi ya ina mau ponco yang kata matu mau ponco ang kata mau ponco ya iko mau ponco ya ne agi baca koro Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mau poco-poco ya asal kata mau malampe ya ini mau ponco-ponco ya tapi yang kata mau ponco ini narekode ta apa lana ye angka mau ponco ayo nai tasingkai aga ya ro Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nari
wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masih dajjal. Nareko dia tak apa ye, ayana capane rota baca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ye baca ye, angka tak baca purpi mak bersalah na baca. Purpi. Tapi untuk baca ye, makanya tu baca sebelum mak bersalah. Sebelum mak bersalah ye. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini pembelajaran bagi kita bahwa nareko masagena waktu tak, nareko masagena waktu tak, apalagi nareko ini alaleta masampajang, tapalampiri baca tak, nih tapalampiri, nasaba alaleta mo, kang alaleta mo, yemi nareko mancaji imangi umpamanya, saya pribadi ketika jadi imam, dia baca nareko marima nga dia baca. Magi nasaba wakit orang ini nareko letu ni baca na makmunge. Nah namanya takamanya nih dia nggak ada baca. Jadi ketika menjadi imam saya pribadi, dia baca. Ko sampajang alele baca. Sampajang alele sampajang sendirian napi baca. Magi masagena watuna. Ketika jadi imam, maka Nabi tak falyuhaffif. Ketika mengimami orang, ringa-ringa nasa Nabi tak taringa ngiwi. Ya taringa magi nasabayero monrita idi monrita ye nari kotomelo marimang kami garupana. Idi mana ngi? Mega rupana. Seandainya nak muda mana wadimo, tapi kangka kepala 5. Bahkan ke kepala nak apa ngi? Kepala 7. Angka kepala 7. Angka toko lasa, angka mese, angka foso, angka puru, angka to lepang, iku malampe baca mega nama nawa kutu, ya mega nama nawa. Botona tanyana dena na rengerang, leng itu man nawa, lengi marengerang, leng man nawa, iku man nawa ni, tanyana parengerang, tanyana sempajangan nengerang. Okudur saliwaro naringarero. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi narik to masempa jangan ale salah sendirian pakanja kinalo bacata. Jamaah yang dimuliakan Allah. Narik to mak bersalana, letu ni nak bacata ye. Letu ni bacata ye, akan dipegau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye pana to gini narik ko barakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ye pato gilina reko warahmatullah. Dia nega barakatuna. Assalamualaikum warahmatullah. To gilina. Napaki lepape mang. Napaki gili lo kiri. Nareko gili ni lo kiri. Gili lo kiri latuni. Assalamualaikum warahmatullah. Angka si baca-baca na pak gurangin nabi takur. Angka baca-baca kuro. Agi baca kuro. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Napa isapu tapata. Jadi itu paling narik isapu tapata. Ini padomannya ini narik baca ro. Narik baca nih ro. Isapu ni tapata koro. Makin isapu tapata. Untuk mendapatkan keberkah baca-baca atau nero. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Angka keterangannya ya. Maka dan gini gitu mak bersalang. Nari kampas sempajang ya. Nainap panabaco na ya. Sikir yang tadi nih. Maka nariko angka susana, angka sarani nawana, maka Allah akan menyelesaikan itu. Biasa angka tahu susah, dia gaga pak bungana. Biasa angka tahu maka susah masarani nawa, dia gaga pak bungana. Dia nule runtuh pak bungan niro. Maka di beko carata solusinya gagi. Maka untuk baca-baca tadi, ternyata Allah akan memberikan napalanya pun Allah Ta'ala
Yero susata. Napalanya pun Allah Ta'ala memberikan solusi dari apa yang kita permasalahkan. Magai nasaba digagasit di tahu tuh tenang ke mana masalahnya. Angka mana masalah tadi? Angkam itu tahu dia nafawi. Tapi angka tahu nato si runtu, napa ni masalah na? Angka tahu upana-upana to si runtu, tapang kana masalah na, to lima susah mana? Biasa lalong ka turun to mate tani-tanay. Mate tani-tanay, alay na pawi. Kadawen. To puro si Jay mapangiwangi. Ni kasi mapangwa kay amma na mo to mapangiwan si. Ni kasi to tani ko magi na karo curhay ko to susana na po. Ang katotan na reko to si runto, tolilasana na po malasa si kaje agat sa bade malasa si uluk mga sina malasa lumok kada maake ga. Jadi angka to tahu dia nak namanya mang. Angka tahu dia nak namanya mang. Upana pana to surun to toli masus mana? Na to surun to toli masus mana? Susana na po. Padahal itu si kanja-kanjana nareko to surun to nyamata ta po. Nyamata. Alhamdulillah. Yeno papago na bita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nariko ta surut alhamdulillah. Tumaja pajap alhamdulillah. Tumaja pajapa. Aga sabana. Nariko ang katatoli pawila sana. Dena sa relasi itu tahu itu. Upana ang katatoli tapula sana. Ipoji kulasa itu. Tatanrangi. Upana tahu na to sirun to toli na pula sana. Dena na sa relasi itu. Magi ifoji kulasay. Neiti sengelasa upana toli tapui. Kadai mak benengi matapatawi rolasero kadai na foji kaya. Na foji ka. Magi toli tapusan na. Makanya nariko ang kalas aja tapui. Nariko na terpaksa. Ama ko bawa ni. Aga istilah ang kasaba aku menikmati sakit. Menikmati sakit. Itu pun nariko to malasan nariko dito ni pau. Made sendiri lah sero. Maka dayero na cacak ay tahu Made yero lah sero. Made sendiri. Namo dia maling Pak Burah made. Magi de tapawi. Jadi sabaraki bawang, tasabaraki bi. Nariko dito na penting aja nih pau. Nariko dito na taniki doktor aja nih pau. Nih pau. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yena tu nang kata matoa. Harus tong-tong na lasana mitalada nih. Nasabade na kana pawi. Nanikmati biar lasana. Nanikmati bi. Yemen ini risang malada sana mani. Napa pau? Napa pau? Itu pun terpasalada. Waktu nama cawi nak jalan nero. Napa curhat oku anakna, oku bena. Yena sitongan na tu yak mitalada na malasa. Demi pudako. Demi pudako na magai metoka mo susah ko matu. Mo susah ko matu mita ka. Jadi mereka tu tepas tong na angkalasan itu tapi dia na pawi. Menikmati sakit, menikmati roga-gero. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi di mana kehadirin makanja tu nariko angkero okoki pungala tala mundo curhat aja no ketawe bahkan angka tahu upan angka masalana angka lasana no kyo kopis bue ya Allah ya Rahman aja lali tisemo nariko tokyo kopis bue medsos si dilino itu si dilino misangi ni samana tawe ni samana tawe nareko bahasa Indonesia tapi pendek koro sirina to angke macam bahasa Indonesia pasti na baca angka ko rapa malasa malasa angka ko rapa mapangiwangi angka to temati teman re mage idi pudangi la sato ko tawe yeno na baca-baca nareko to purma berselangi ternyata Allah akan memberikan solusi nariko ang kepermasalahata. Permasalahata. Jadi setiap berselangi sempaja perlu toga
sampaja sunnatoga keterangan Nabi takwe nelorong isi matai bacero. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Ye lawri pung Allah taala sarikom mengi yero masalata Allah akan memberikan solusi. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh. Ini baca-baca ini, sambung iro. Ina tu nangka malawir ye. Upana pun mar sempajang, na baca siro. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh. Magi nak dibaca ro. Nasabak magi semua orang punya masalah, Allah akan memberikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar setiap angka permasalahan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nari kotopurna mas sampajang angka padomang polir pungal ta'ala. Maka dia pungal ta'ala kekurangi. Fa iza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wala junubikum. Maka dia pungal ta'ala nari kopur ni pasilinar sampajamu lapa ni tega ya sepuri pasilinar sampanyata nari kopur ni ambil salang itu nari kopur ni ambil salang selesai ni sampanyata selesai ni nari ko selesai ni sampanyata akan asa pungal ta'ala fadhkurullah pamegeni mengerangi pungal ta'ala yene mancaji padomangi maka itu pun nari kotopur mas sampajang melui pamege baca-baca tak magi lipasi sambung iro tak bulu ki mas sempajang tak bulu ki waktu mas sempajangnya nariku de itu kang malah ada penting de itu kang malah ada darurat tapi kau okoniro angka padoma nak bira nabita pakanjaki baca-baca ta pada nangi mata astaghfirullah wa katallu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aga fikro Allahumma ajirni minan Allahumma ajirna nari kotoma berjama. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minka salatu ucapan. Idi manangnya. Mancaji ni wiri ro. Yesange wiri iwaji kang eleta. Tak bulu ki purma sempaja tak bulu ki kone. Makanja jaringata makanja ero paringata ipakanja ki baca-baca ta. Magai sininna baca-baca ta yanangi angka mana palabir na waring ipung Allah Ta'ala angka tu pada mana ya maka nigi kita baca yero la ilaha illallah la ilaha illallah syarikalah lahul mulku we kasapul dari kepur masa paja subuh we kasapul pur masa paja maghribi aga kur pada mana ro ya dampengi ipung Allah Ta'ala 10 dosana. Nania iwerengi di punggala tala dece 10. Ipendre pangkana 10 derajat. Membaca 1 kali. Nabi kasih lagi baca. Weka 10. Jadi nareka weka 10 baca. 100 dosa nak dampengi punggala tala. Nania 100 dece na werengi punggala tala. Nania 100 tingkat pangkat na werengi punggala tala. Luar biasa baca-baca ero. Makanya kita merasa rugi nari kopur ke mas sempajan nari dibaca ero. Merasa rugi ki. Aga pikir Allahumma ajirna minan nar. Ilau wiri pungal ta'ala aja kasih napa beda ke pungal ta'ala pulih di perapir nakewe. La itu tu ni babana ranaka. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ilau wiri pungal ta'ala salam makangi. Nari koto salama na di nagaga. Aga pikir baca-baca. Ibacalah suratul Fatihah. Magi dibaca suratul Fatihah. Yero Fatihah yero. Yenero pak dipunne sinin na kita. Kita aja pun penurut pungal ta'ala. Kita Taurat. Kita Zabur. Kita Injil. Al-Quran. Nareko baca suratul Fatihah 1 kali. Pada nareko baca ye. Samanna ibaca mana apa kita ye. Magi pala tukang ye.
angka na tu makekewe, angka si makekewe itu mendakwakan itu. Maka dah nariko angka tu baca Fatihah nariko puri mas sempajang tidak ada pedomannya. Dia gagada lelena. Mana ka dia gagada lelena? Nair nariko tu puri mas sempajang. Kasala sini sempajata. Yer nariko tu puri mas sempajang. Elo tabani. Agak beli baca. Agak dibaca. Pura sirmaturo. Ini. Siagi kana tu panritata ya. Memberikan pasangin. Aja lalu ta'alfa. Setiap pura ki mas sempajang. Apapun yang terjadi baca yero. Nariko pale deta sampai tuda cinampa namo kula langi matu tabaca toi. Agero ayatul kursi. Biasa kata silalona mabir salang kita pangka kasi angka gana sanero. Angka keperluan mendasa. Namo jok kaki. Namo tatongi. Jangan lupa itu baca yang lalu ayatul kursi. Aga sabana. Nigi to baca ayatul kursi. Nariko puri mas sempajang. Maka nariko mati itu di nagaga palawangan na si bawa suruga kecuali amating mani palawangan na utamangan na suruga onro cawe na suruga kolena nariko kaki baca ye nariko topura masam panjang. Yang kedua nigi to baca itu kursi ini nariko pura masam panjang natako mate mati palawangan itu ada jaminan keselamatan. Ijamin keselamatan. Nareko ini mana nge? Pura ki mas sempaja subuh na tabacon na maka Allah memberikan jaminan keselamatan letu matu loro. Pura si matu loro tabaca siro Allah memberikan jaminan keselamatan letu asara. Nareko pura asara tabaca Allah akan memberikan jaminan keselamatan letu mengeribi. Oleh karena itu di mana nge? Di mana nge? Yena tu nareko to mapas sempajang mega si salah pahang. Maginan kero imangero maraja-raja sadana. Sebenarnya iro maraja-raja sadanero itu memberikan semangat kepada kita ini, Pak berjamaah, supaya ikuti biro. Nah sabak dia itu nama macam mana tahu nih? Dia nama macam mana tahu Idi mana ke adire? Idi mana nge? Nariko tengkalingan acuri ni. Dia paling tole macuri engkalingan ni. Itu paling yesengi baca-baca. Termasuk aku orangnya. Nariko makan jami tolina. Pada nariko idi baca. Yena tu nariko kata mengaji. Nariko mamako ki. Tengkalingan yero mengaji yero. Pada pala nariko idi mengaji. Makanya dari kau kata mengaji ama komakoki tingkalingai tingkalingai ro mengaji ro dari kau tingkalingai lolongi apalang pada apalana tahu to mengaji pada mito dari kau bangi tahu dari kau bangi tahu aja lalu gagawa bicara lino okotoki masiji okotoki bolata nigi tahu. Napa biasa lenero dari kok bangi tahu jaji cari tanah oko masih jega jaji cari tanah oko ke bolana jaji cari tanah ijo cari tanah dia nebel tu megal ada judulnya bani tahu pede mincengiro cari tanah ro pede hebai magi nasa nabita nigi to bangi tahu nak bicara no ya kita orang itu tahu itu nak capuri ja Oko jaya mon rumate. Magi makar lada itu nariko bangi tahu nak bicara lino tahu. Termasuk nariko kamu tahu angka mau itu Pak berjama biasa untuk ditogag ditogag untuk kamu ni tahu angka mau cari tanah. Tali makabi nakabir si dapena. Angka mau cari tanah dia pernah tuh cari tanah. Kamu ni tahu jamaah yang dimuliakan Allah iro nabita nariko kamu ni tahu de nagaga to narupa nariko melo kimita atong nabita de nagaga narupa nabita nariko kamu ni tahu nariko kamu ni tahu
pada reko tanana pakitalino na pakin nabita magi melo ni siolo pung Allah Ta'ala ina rupa sabar na tu nareko kama pakamay agi na pakamay itu tapaw Allah Akbar tapaw ya Allah Akbar syada la ilaha illallah syada la ilaha illallah syada Muhammad Rasulullah syada Muhammad Rasulullah hayya ala shalah la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah la quwwata illa kada qamatis salatu kada qama agak tipaw aqamahallahu wa adamaha upana maka dapat kemeng kada qamatis salatu kada qamatis salat aqamahallahu wa adamaha nari pun nariko kama ni pakamay itu situ nariko subuhi nariko makade pak bange hayya ala shalah ya fala la haula wala quwata as-salatu khairum minano as-salatu khairum minano aga sita pwede nariko yang kalingero sadaqta wa bararta oko kiga masije men kalingi pak bange oko kiga bolata men kalingi pak bange sadaqta wa bararta hadirin jamaah dimuliakanlah magi na to mamakko dia tu bicara nariko kama tahu nariko bangi tahu melo ke sariko mengi angka palangi lolong pada apalana pak bangi ni gini gitu mamakko nariko men kalingi pak bang isalawaki oko malaikat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal wal muazzin maja pupung Allah Ta'ala sinin na malaikat pupung Allah Ta'ala memberikan salawat kepada orang yang berdiri pada saf pertama dan orang yang azan itu Pak Bang itu diberikan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia sinin na malaikat ini dia toma bang tengkaling kita bang tapau niro insyaallah kita juga akan mendapatkan pahala yang didapatkan pada orang yang azan itu. Jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang sampaikan pada kesempatan ini angke barakana kepada kita semua dan berkah kepada saya pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.